Ümmit ütü gününen, ubastımıllah yılcıtlar, bugünkü yürürek derehin kıttılaktıra. Kandıktı bırancıktan kündü, gedeylek. Elbekcan oluğun toluk uğran zitihilli bit, Nurutu sonu olur. Kölgeneleri sibestir ulu kıyı, sette 15 yılın körse, belitir terehim bitiger. Bargıdıgar itistin eğerde buluktun. Добрый день, уважаемые гости! Начинаем торжественное мероприятие, посвященное старту года памяти и славы в Российской Федерации, года патриотизма в Республике Саха-Якутия, года памяти и преемственности поколений в Намском улусе, году славы и содружества в Ленском наследии. 1904'den 1904'den 5 yıllarga Ağadoydu Luseli kıyı 7-15 yılın körse. Doyduvut prezidene Vladimir Vladimirovich Putin 2005 yılı Omnulubat Albanat. Saha Respublika'nın Eldarhana Aysen Sergeyevich Nikolayev Saha Seriger Patriotizm. Namulu Municipalny Telli Bıhılga Yuriy Innokentyevich Levsov. Namulugar Idıköytübül Onna kölöneni tumnahın. Leskey nehidekke Albanat onu tümsüler bolu sıllarından bildirdiler. Тыгынча 904'den 1, тыгынча 904'den 5. Ağadoydu ulu seritine uattar sıllarıgar. Korsun hodut boyutlar bıtıgar. Ananar. Sayılık çelerin ağaslanın, Boraqsıda emiskanlı bıta, Toluruk kurduk üretilgan, Soğumar suraktarğının var bıta, Külöveri turbut ayılga köğe, Ol gün tutacaktan tüs büte, Seviyden tıl çerkten çeğe, Karahüda argıstak kilbite. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали Kanınsa kara faşistin Kakaydı kapsıhiga Okuyda da sok Tomanla durum Argı diyen sana da sok Atak karşı gürüyem Vanna Oh doydum bile ben En soluktar gün tolurum Atanla doksun telebin Argı inyer uğrum Байцы, примкнуть шаги и пяди земли врагу, за Родину, за мной в атаку, вперед, ура! Героев былых времен Не осталось порой имен Тех, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой
Только грозная доблесть поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет полнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России такой семьи, где мне памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Это взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Балағынайын 15 күнгер Саха зириттен сүмерден бит эдеркен кыргыттар, уана олаттар Рах Ленинград Куракка, Островская атынан театральный институтка арты сүрағар барар жоллан бұттара. Кем серей бите, тыртыктанан көр біте барай, әйелігер аға дойду улу серейте сағаланы ден. Бұл саңарды олығыларынары өтчаттар. Тылғанан саа-саадақ тұтаның фронға бар бұд ағаяқ олтан ұратылара. Себекке көртік керек ұргыттар. Онағыстарын толы лексіті қотуы олаттар. Бұға бары Ленинград блокадатыға түвеспеттері. Атчықта бұттара, түмні қарғы түспіт, кересібеккелер тоңмұттара, қаппыттара. Өлбіттері, сүппіттері, керелі қығалғаны, керейі қығалғаны түвестерінен тәлбіттері. Бары суға сәттейі ғарып olan, арас мұғыллары туыран, ақтылғаннақ түрөбіт өйтуларғар, сақаларын серегер әргеллен кәлбіттері. Бұйтчаттар ұртылырғар жөгелейлер Намароянуттан Таня Дерхинская, Уанна Таня Монастырева әтелер. Интересно, что будет с нами лет через 20? Смотрите, самолет летит, как красиво. А я в летное пойду. Представляете, девчонки, летишь высоко-высоко, и всю страну видно. А я детским врачом буду, детишек буду лечить. Валя, а ты так и мечтаешь на почте работать? Да, я мечтаю людям радость приносить, только хорошие известия. Ребята, давайте сфотографируемся на память. Давайте!
Такое все дышало тишиной, что вся земля еще спала. Казалось, кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Я смотрю на эту старую фотографию, где мои друзья еще вместе, счастливые. Какими вы были, о чем мечтали? Тихофига непременно бы стал учителем, как и мечтал. Погиб, пришло в высоком дворе. Василий мечтал петь на сцене. Погиб в мае 43-го. А Оля мечтала стать детским врачом, а выносила раненых с поля боя, прикрыла рядового собой. А Катя так и не успела увидеть свою страну с высоты птичьего полета. Все мечты оборвала война, им было всего 18 лет. Память, за собой позови, те далекие промчавшиеся дни. Друзей моих ушедших оживи, а живущий молодость верни. Память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Движет строй у школьной двери, а до нее всего-то шаг. Но этот шаг уже отмерен, и не вернуть его никак. Но воздух рвет команда четко. Направо, арш, плечо вперед. И резко вскинули винтовку. Последний в школьный разворот. Ушли сурово, без оглядки, не нарушая плотный строй. Шагая твердо по-солдатски от школьной двери прямо в бой. И удержать их не пытались, в сердца стучала им война. Сюда, где их следы остались, вернулись только имена. Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон. Все крежилось и изгибалось, двигалось в огне среди домов разрывами снарядов. Били в упор, почти ландали друг друга. Стволы огню, пожевали ветровые разрывы одежи. Все бились в встречном таране, пылали танки, все было смято, раздавлено, разбито. Каждый метр земли был истерзан, понесся железным ураганом. Был приказ драться в любом положении, до последнего патрона. Мы дрались и умирали. Сквозь штурм свинца, сквозь ураган огня, сквозь смерть саму пришли, не зная броду. Весь мир не может до сих пор понять, как нас хватило на 4 года. Хочешь посмотреть, что осталось? 0,0. Я познакомился с тобой. Война. Ты хочешь научить меня подчиняться? Крик командира, беги, исполняй, падай, ползи, шуршание мины, зарывайся в землю, рою носом, руками, всем телом, не задумываясь, без страха. Разрыв за разрывом все ближе и ближе, а мимо меня идут мои товарищи. Они падают, смолкают. Помогите мне, спасите меня, я не хочу умирать. Лишь маленький кусочек свинца в сердце, в голову и все. Помогите мне. Ведь я еще прикажусь, держись с ним. Ведь это даже смешно. Ради того, ты ничего не успел сделать. Мой сын, мой дух, моя земная твердь, и, глядя в ночь, в немую пустоту, молюсь. Кому? Судьбе, вселенной, Богу молюсь. Одной молитвой незабвенной я все отдам, но сына сохрани.
забуду дня, я не забуду никогда, вовеки. Я видел, плакали, как дети, реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами. Сквозь тучу вышла, последний раз детей поцеловала. Последний раз. Шумел осенний лес. Казалось, он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг, он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг, прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины от горя. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья, еще не старых женщин. Она смотрела, ужаса полна, как не лишит среди рассудка. Все понял, молю. Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! Он плачет, и как лист держать не может дрожи дитя, что ей всего дороже. Нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу против дула прямо. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама. Пусти меня, пусти, чего ты ждешь? Не хочет вырваться из рук ребенок, и страшен плач, и голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вздохнешь ты вольно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза, и залила кровь, по шее лентой красной извиваясь, две жизни на земь падают, сливаясь, две жизни и одна любовь. Почту принесли. Вот тебе, Александра, вот тебе, Виктория. Бабоньки милые, вот послушай, что мой пишет. Милая мама, здесь весна, все отцвету. Оказывается, мои любимые ромашки здесь пахнут так же, как и у нас на грядке. Завтра снова в год. Но поверь, мама, дай мне. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце мое на ветру. Я молитвой тебе помогу. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына все нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как прошла война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз всего прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино. Искали, но кто познал войну, кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала в сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей! Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили. Победи! Кадр сменился. Сын остался жить.
просит мать о сыне повторить. И вот опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын ее услышит мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот-вот, сейчас, в окно, посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Застыл солдат у школьного порога, следы сапог и скорбная стена, где перечислены в порядке строгом учеников, ушедших имена. Веселые, отважные, простые, в свой звонкий час не дрогнули они, и в памяти о них по всей России горят сегодня вечные огни. Вот уже 75 лет наш Алеша слышит школьный звонок. 75 лет наш Алеша видит бегущих в школу учеников, встречает учителей улыбки первоклассников. Он, наш Алеша, охраняет нас по школьной сфере память, вам могучие плечи не видим наших классных комнат. Каждый год в сентябре сюда приходила твоя мама, Алеша. Подносил цветы к подножию памятника и тихо плакал. А цветы горели, как несушные раны. А мы даем тебе клятву, Алеша, потому что знаем, что это вера наша, совесть, гордость, долг наш перед погибшими выпускниками. За мир на земле, и за жизни наших, и за счастье наше, спасибо вам, сверстники наши. На руках всего 10 пальцев. 10 лет, 10 классов. Школу учит нас считать от 1 до 10. И они считали. Подбитые самолеты и сожженные танки. Освобожденные города и слезы матерей считали. Шаги от школы на передовую. До Берлина считали. До Дня Победы. До сотен считали. До тысяч. До 20 миллионов считали. Чтоб мы могли считать до 10. Земля, мир, Родина, Мама! Любимая! Птицы! небо, Звезды! мечты. Жизнь! Но главное, оно навек осталось. И вместе с нами входит в школьный класс. В тот самый класс, где мужество рождалось, чтоб в них гореть и повториться в нас. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Ленинград, герой город, благодаттан босқолымыта сеттуан сеттала. Беги Ленинград плагата кыттылах, бир дойтылах, Таня Монастыревтер. Таня Едрихинская албана болуқтын. Почетта хронга намнагы Иван Семенович Гаврилев атынан Бастак университет орта школа Ақсыз қалаһын үйренәтчеләре Уваровский Арсен
Иванов Павел, Алексеев Кирилл, Васильев Ваня. Аға дойды көміскерін оттақ сірейтігер оқтыбыт бойыттары сүйек пүтігер тұрамыт, оғын үйлерге керестеғін. Құдырған мүнігдетігер чоң пұран тұруғын. Аға дойдыны көміскер олу сериге Оғылынчыла қорсын бүгіні көрдір бүт бойыттар бұтығар. Сери толонығар геройды оқты бұт, олықтырын толы күр бұт, қорсын қоды бұт бойыстар бұтығар. Албанат. Күн олуқ атығар, әдеркен олуқ тұрын, толуқтен бербіп бойыттар бітігер албанат. Барыта көйі тұғығар, барыта фронт тұғығар, түйгілі біттерке албанат. Сценаға коммунистическая партия ветерана, партизан бастықы ғомыстақтың электріні өтік кейді. Макар Байшев атынан журналистер премиялерінің лауреаты, воинский кирпелин ихин материал кавалера, Сибирской армия гвардиятын отставкаға капитана Иннокентий Иванов.
1904-5 сылларда мұз ұстары отот күнігері, разведчиктары сержант Михаил Егоров, оны младший сержант Мелитон Кантария, от болжа ортотнаны фашист бүтәйік қорғылуғары, Рейхстаг купалын өттігәрі, 5 нөмірді қығыл знамя күтесті бұта. Беге бойыттар бұтыны көйіға күнатта бұта. Знаменная группа под знамя победы смирно! Вознаменование открытия годов памяти и славы Российской Федерации, патриотизма в Республике Саха-Якутия, памяти и преемственности поколений Намском Улусе, посвященные 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, внести знамя победы! Николай Семенович Холодков атынан Улуста гимназия, Омыс қалаға көрен әйтіде, Кепчегет Лейкаға, бүтін Россиядағы көріктегілер көйілаға, призера, Дудоғы кылын көміспетер қайына, Сақырстудың сүйбеттені командатын члене, Радовик Бочкарев. Николай Семенович Холодков атынан Улустағы гимназия, 11 қалаға көрен әйтіде, Жолур Берек айына, Олық Тапсалалды Снежный Барс көреген, басты командиры ат қайына, Республикадағы елге қарды научная практическая конференция дипломана, волейболға, баскетболға гимназия сборной члена, активист, лидер Денис Олесов. Николай Семенович Холодков атынан Улуста гимназия 15 қалаға көрен әйтіде, елнекіге қарды научная практическая конференция дипломана, Келеркет дипломана Олоқта. Олоқта сылды күрағын қиылаға, бүтін Россиядағы модель 10 күрар делегация члене, науки юношей Петай научно-практической конференции лауреата Александр Бочкарев. Намуғын Петайлерін Советин председателя, Саха Республикатын народын қайсыбатын өтелі құлайды. Намуғын өтік кейті София Дмитриевна Кобякова. Тыл бетерәді Российская Федерация здоровья Христовыл тұйқына, Саха Республикатын бачуаттар бетерәді, СССР бачуаттар донора, Намуғын Ленская түбен электрін ұтық кейті Василий Егорович Никонов. Ленин орденын, 2 үлі қыл знамета орденын кавалердара, сүрпәй сүйе чоғу өтік сатабәле қайына, Саға Республикатын тұғатын қайыстыватын үтөлі құлайды, намылығын өтік кейді Дмитрий Тимофеевич Аргунов. Намылығын өтік кейді производство маяга, үтчат наставника, коммунистский улевитер ударника Пелагея Николаевна Естафьева. Дойды президенті Владимир Путин 2-ші сүрпе сылы ұлу күйі сәтті 15 сылын көрсі, оңнылыбат албанат сылынан. Илдархан Айсен Николаев 2-ші сүрпе сылы ұлу күйі сәтті 15 сылығары төрәбі дойды, жоройды историятығары самай үтөй сүбәтін ұларнадатын бәлетер тұран, сағы серігері патриотизм сылынан белдерді. Историяны сәрсен берелдергер үтчат түрәбі дойды тұғырдық табыллақ сығынығығар. Итиге беге тұрук оңоларғар сүрін сорук оғылар бұд, онны үтчап бұд бәйерін қақтырғар әрелләқ, түрәбі дойдыларғар сетейләк болуларғар туғыланына. Патриотизм сылғар бір сүрін қайысқанан беге Россия әрелдері бет, гражданственнағы ики онна келелер дойдуға қарысы боллақ сығанлара болуға. 2-ші сүрпе сылына Малуха муниципальный теренли бағылыға Юрий Накентьевич Клепцов 2 кемердер чағылынан намылығығары өті көйді бөлі онна көлініне ұтымнағын сылынан білдірілінді. Бұл сыл историяны өтчаққа чөл керектіге бұрғы түйіләқ. Түрәбіт дойдыны ұтықтырға әдер көлініне итіге олық болуқтақ. Сүрін сорук бейге оғылыр бұд. Өтчап бұд. Анығы олыққа туғалақ болаларғары әрілләқ онна енікетін сетейләқ болулары. Көлініне ұтымның салғыр онна ұтықтырға туғаланар. Әғірдерге тылт бәрілер, Намуға муниципальный терілі бағылғар Юрий Накентьевич Слепцовка. Үтікталылар, ветерандар, күнді лидерлақтырып, бүгін бейіға ақпыт сылы 2019 сылы түміттір, онына сама сылы
Ол кайылын сағылыр сол түгенлігінде. Тонны кетенче 19 жыл беуыз күтугер Олонқа ғылымын білдірілден. Оны өз республиката Олонқа ғыға үдік тағынақты болан аста бұл Олонқа ғыға бәхен амдар түмсәмет бары бірге оламыд. Бәхеге елдар қамыт сымағылы ғылым білдірбітер өпкөйдәмет бір оламыд. Беттімен депутаттырдықтан Еремеев Алексеевичтен, Үрмиясын Наталья Лениновтан, Юмшана Петр Петровичтан сағалан, бәхеге правительство бергөре хүледір, правительство үледір, бәхе бірді дұлақтырдықтан, Атласов Александр Павлович, Накурова Антонина Борисовна, Монна Чердонов Семен Сергеевич, Москвитин Степан Иванович, Курдук-Демнор. Монна самое главное, нам было лұқтақтыры бары. Коракка да болдым, атан дегер болдымдар. Улуспутер де бар болдым, бары бірге боламын, түпсәмет, үттік тағарылақтық атарды бұд. Аспы сылға бігеге ендік өлі бұл жылларда барар үлі олғын ұдды бұд. Улахан қайыларынан, улахан етейлерінен мен ағуын аспы сылға ондықтың бұл білген бағарылды бұд. Қамыларынан бастынан тұран өр сылқы дәспет қатарық бұд жолы аспалын үлеті қағыланына. Аспы сылқы 9 километр оңғылымда бұйыл 12 километр оңғылдар онда 200-тен тақы миллион қатшы көрілінде. Екерінен бігеге кен тұттар кекеметі ғылчылақ өздар сәміна политический деятель Максим Кирович Мусов тәрәуілді бұттылар. Әлбәқ тіректі керер объегон олар. Мұны профессиональный центрден тұтутын проектіне білеті қағыланына. Бұл биек хүлбек қылға олыққа керекті. Білеген бұл күнлерде ұлхан бағарылар, ұлындылар бастан тұран намыт кейнегер өр сылыме көтеспет, әлдақ көріне көтеспет бағаханата культура дұрыға тұтулар болыра ұлық бігергеніне онына бұл қолын тұтарыға әветер мұсысты шүлбе әтті күнігер бастықы сылая тұруға. Қамараттара 200 школа тұтуыта қағаланына, подрядчиға бұғарылынына үлі барды. Мұна тағынан қатан әліға паныға культура кейіне тұтуыта бұғарылынан конкурс бүтен подрядчик бұғарылыға. Бұйыл тұтулған әхир, өне бірді дұлақ бұты ғылчылақ государственный политический деятель үлі өршімді құрап, шүбе 5 сағын толар қылығыр үлі әкеліға. Мағынан ақпы сылға бейіға қарбақ жеттен көбірі программатынан беру қомыстаққа нам селотуар үлелер қаланылар. Қас бейден әрекке бағылдарға еті қайсқана өлер бөріқтіра сүйіппет 30 квадрат же олариян ол жерлер қайттыра ха квартираларға керектірі. Бұл аспы сылға онына бұйыл десаттар тұлғырғыр ұлыған болған тұлғырды білергет күрдіңнам селотуар тоған ағыс местелі аны ғылы үдді білге бартығар әпеттер десат үлі әдейді. Бұйыл қамағаттаға күйістер дөмесер әдесат үлеті ағыланыға. Мадағынан бұлаңға бағылар Максим Кирович Мусов дегілтуар қатырыққа тоған ағыс местелі әдесат тұтуыта. Маны бейі бейбіт наму туғалы құтуға Вадим Валерьевич Лыцын үлелен деді. Нам селотуар 200 местелі әдесат тұтуыта. Маны Селимден директорлікті үлетін проекті үлетін сағалаты. Оны дағына атын үлелер сағаланылдырғар ұлыған ұлы көрді. Тағылан әтебен бөлені бұй тейдері ертімен депутаттыра, ұлыс мүня депутаттыра, нәхелер бағылықтыра, нәхелер депутаттыра. Хамай ғылауына нам ұлы дөне әркеті әйге бары бірге боламын көйдіғып, оны әйтісті бет. Барға мақтал болуын өте.
Мемлекеттен футбол Россия болбатак бүтүн андай дуга Улуу кый хетту бесылны билетирсил футболар. Бары билеген раз дойдуга бу кыйын арастан тукумтахын барар. Польша болдум, Америка Кубокта штаттар болдум. Хевескей бойын кыйына алсыбата ден өйдөбүл жоңга эргега тирделдер. Англия, Америка, Франция серилери кыйына калбыттар ден өйдөбүл бери атылдар. Беге улуу кыйына асыбы бойыттар сеннере, оголоро, кос сеннере баапыт тухары. Бу кыйыны беге жон мутакалбыттарын. Бу кыйыга беге дөй тудуттар. Эбеске сөбүстөр, шүкпәтті миллион кетігін толы болбутун. Қан домды оқтақпыт, курутун өйдіқтақпыт. Бәғаға Владимир Владимирович Путин әтейтін стүйіп болдақатын әтті. Ленинград балқадатығыр олар ондар. Балқадағылар ордынлар. 104 тонна қан тұттар біттір. Бұл эбеске халдаттарға хериге рани болбутунларға көме болдың дендір. Балқадаға атчы олар ондар. Ахыр астыра хоқ. Açıktan oktun, öleri derdiyorlar, kanların belirlediğin bu duyduğunu taptağının bu patriotizmi götürür. Asvensum bugün var kutulardır ki milyona ki tırnaktı gazı kameralırga otuduğunu ölüldürüldü bittire. Mani bir kan domda okta, mani bir kurutun ödüyordu yakbet, mani bir eve eder çatır bıtır, tırnak tukara ceddet okta. Bugün bu нашее представление готов. Еще раз подтверждаю представление, которое будем нам автоматизировать. Бог еще раз Намулухун бағылыға Юрий Кенкевич Слепцов улу күйісеттіғын 5 сылын көрсері ұтық өйдебілі, уанны көлінені ұтымнаған сылын өйдебілік бәлетін тоттарар Намулухун ветерандарын Советін председателігер София Дмитриевна Кобякова. Улу күйіні белетірсін сағаламытынан ешіріптен әрделейбен. Бұл ғылда бігеге қаз бітті ветеранмыт, қаз бітті сәрі оғыты, қаз бітті сәрі оғдауыты, олықтыры тұпсыры тұғы бар. Күшті әлені қамына өтіғіп бұд. Бұланы ұлған ол бұланына өде олыққа кереяға. 2019 жылғы соң олыс бұтын салғы ұқтыбаққа патриотизм қылығар. Онына өтебіл, онына көрелері тұмдарын сылығар. Бары бірге олық қайын, бары самағылық олық қайын денің рауын. Әрденеге бұл берелер, Наулу муниципальный термин депутаты Советін председателігер Иван Романович Поповка. Мен улус мұниян депутаттарын атыттан тос бәйім апыттан бұл бүгін бейгі улус бұтығар ұлы көйеғылы арылы бұтынан әтетігі сірнек яғабдалейбен. Бейгі миллиард тұран бұл білейін үлелі қамсы ғедер көліне бұл кәлер кәне аскет чапатыға тередектәпіт бұл қаз бейт дағыны кейіне тура аспаққа қаз бейті тәлгехіне дойдуну бейгі республика бұтын бейгі нәхелектер бітін бартын тарih бұт бұл Улахан алжыдыла қазақайдақ сәрейге көйі сылын, бұл юбилейіне сылын бередерге, жомғытығар әрге бетер тұбы солтатын тереддеге, қаятыр дағаны қаз бітті кеге торы тұрба көріліқті әқпет, өйдеті өқті әқпет. Онықтан беге бұйылғы юбилейіне ғылы көйі парадынан, онықтан ғығанан бұрыстой тәрәхінде мұғырдамаққа бұл білеген бейхе күз көмі сөйбе ама болы әдердікті болы ғыжырандар бұтығар аты болғымды бұтын күйірден үйрі кентеу жеппет бұланын бартын ұлыққа келдірен бары бейінге сомағылыған үлләд әқпетінен үлелейт бет ол бейге өті кеспет кіра бір бұрығына болырады ғоғыды бұл ұлыған қаз бетіне кейіні батын тарихер Өлбөк сөдіктәк сәдей кемдерін көйетін белеті әңге, онаттан береге тұлқа торы тұрбаққауы бұққавары үлі қамнасқа торы тұрбаққауы бергер үлі қайын қамсы қайын демені егені бардытын ұңырабын.
онотон кыттаулах ветераннар бытыгар хека бихиги багара вот кытана дурубены этеңе болуну СДР сылларга ылжыбакка хөппекке бихикекке битигер хылжан бу ичакка бейгат сибагатын амагатын тылгытын өскүтүн тиренте турун каз бийди жагатигер жол эе кытана дурубены бар болду байолу. Әгәрлелер кетыл бәрелдер Ленский нәһелек муниципальный тәрелі бағылығар Андрей Григорьевич Новгородовка. Үтігінден ұластығылақ намылуғын ветеранлара, ветчаттара, нам селотын ұлықтақтара ұластығылақ Юрий Кентьевич, Иван Романович. Бұл бүгінгі ұлыққан түн мероприятия күттілақтара Әйгіне тұн барғытын Ленский нәһелек жағалтатын депутаттарын, онына төз бәйім апыттан бұл бүгінгі күйі сыла стартта білдерілі бітінен тұн етейдігістігілік ағабделейбін. Бұл бүгінгі Ленский нәһелекке албан ат, онына түмсүләқ болу сылын билдерди бит бу манда эметтон булар оңостон каз бирди беге тыл ветераннара сери кыттылактарын огда болора сери оголоруга тон бу манда тон булар оңостон мот быйылгы жылга тон үлебитин тон ытабыт Онна Юрий Кентьевич педин курдук буландар тон сүрдәк адбәктер олонна партыгар кыттыган бу кыйы сетте 15 сылын каз бирди нам селотун улоктактара терилтелере общественный терилтелере манна биге түмсүләк боламмыт бу кыйы сетте 15 сылыгар Албан атка кыттыган туран улахан тон мероприятиялары тон ытыяктаакпыт. Бу кыйы сеттеуан 5 сылын тон беге улахан үддүк тахамга ытан бу сәри сылларыгар олуктарын урбут жондорбутун умнубакка ону таханан бу меңе таас быйыл 90 тума таксыякта олонна Хаз бирди беге сәри кыттылақтара тиста бары холура киреллергер ким дағына тон көппәкка бары манны киреллергер. Оны тахынан слава орденнақтар бытыгар намулуға. Парк культуры отдыха аллея славы ден оғылдуақта олымны әме Бу үләгә улус буландыгар бартыгар көттәһәм тораммыт тон үләне гитәхтәхмыт. Тавында аны таханнан манна наммыт селотугар наммыт селотугар ите кыйы скибере саңардылдан оғылларыгар бияка бу манна бар Комсомольская скибер быт Ржев скибера тон эме бу текущий ремонта оғылдан себекке олардулан бу манны летигер бартыгар кыттыяктаакпыт оноттон быйыл бары билерби курдук Саха Республиката патриотизм сылын биллерен тура ол курдук НКО военден беге некоммерческая организация көгүләһинен оноттон улус беге Ленский нәһелек көгүләһинен бу манна Намыт селотугар сквер участников боевых действий. Тономголлохтар эти сквер победы тагар турар БМПВ тиян олонна скверга турохта. Бу манна тон былырын ковоен гранга тон кыттан турар олоннотон беге мия кыттыган улус кыттыган бу улахан тон сквер мия тономголлохта. Оноттон кырдык бу улахан серийный хас биди кихе беге тон олор бу рычаттар быт ким даганы тон умну хохта. Оноттон бу кыйы тон сылыгар олуктарын бербет жоммутугар бары тон күйүскөмө
тун болуктаакпыт. Бу бүгүнгү улахан тун мероприятияндан өстөлөгөл тун барыгытын агамделибин, бары дорубай болун, жоллах болун, онна этеңге болун. Әгәрдә тул берилдер Намулу муниципальный тирли бетерәннәр Советтер председателигар София Дмитриевна Кобяковага. Утыкта буллах ветераннарбыт. Убасты буллах бүгүнгү йөрүләк түгән кыттылактыра. Улуу көйі самай элбәк кан тоқтулах, самай элбәк сүтүктәк, корумнылах болар. Бу биһиги быйыл улуу көйі 15 ылын туалар йөрүләк үбүрәҗә жылыгар келен үктәннебит. Улуу көйіні биһиги агаларбыт, эһелербит, дойдуну, ага дойдуну көмүскәчилер корсун быһылара, онна булгуруйбат күстәк саналара. Улуу көйиден бу биһиги иелербит, эбәлербит, тылга көйіні уһансыбыт геройду үлелерин туһуты болар. Каз бидди төннән кәлбет солдат, мен сериттен әмсәгәләтим ден олорбокка келле-келәт бу урус қалламыт олығы төлігер төхриге туақ бар сенетін өйін сынатын уран туран үлелер біттірі. Биһиги наропыт, биге түмсүйләк, күйістәк саналақ әрі болан бу самай урус қалламыт, самай кыдықтар сериге көйіні сетіс бітен. Онтон дойдуну төлігер төхриге биһиги тылга үлеләбит тылбыт ветераннара мындыр өйдөрүн кен саналарын корсун саналарын киллерен туран үлелән көйіга тылга көйіні уһансыбыттыра. Үйелер ағыақтара, көлөнелер сол бұғықтара. Онтон улуу көйібіт биһиги наропыт кен туттута. Бой-бой албанатын корсун бұғытын сүдü белетін тоғытынан үйелерге қалыға. Бұйылғы өріләқ, өргөйдәқ сылға бейге қағаңытардағыны ветерандар бұд олықтырын, нұсқас олықтырын тәрияқты әқпет, кендер күннеті өрілерін сетияқты әқпет. Ол болар біліңгі көліне бейге кенерге ұтық еспетін толырын бұд болар. Индики эдер көлөне бит биһиги бу ага көлөне солларын корсун албан аттах олохторун бигергетен кинleri санан үелер тухары албан аттарын честяктик сүгөктери ден эдер көлөне битигер эрене бит. Албан ат боллун биһиги дойдубутун көмүскәчилерге, албан ат боллун биһиги тылга көйіні уһансыбыт битирәндер битигер. Әхияқара бағарабыт чеген дробияны нұсқас олағы әтәңге болуыны әхияқар. Тыл берелдер, тыл битирәнігер Ленин орденаны 2 үлек қығыл знамета орденын кавалергар Sütbeye suya çoğu öylüksata bele kayıngar. Sağır Respublika'dan tığdın kayısı batını ütüyle kolu hedigar, Namaluğun ıdık ki hedigar Dmitri Timofeyevich Argunovka. Kündüm anı namın sirim canlara, vanna çattara, peki bugün köyü 15 sıla tuğlarından onların bu diye gelen turabından sürten İsrafet'ten gören katan turan ehlini vargıtın istenliği adalibit. Demek doğru üyet yapını Behigetten Sübes Üyağı törabit yandan Köyünü kıtta temiz tenguhat Serini kıtta
bir karganay suyu, üç çattar bu karganay suyu cannat bu. Ayta kurduk. Seriye hıccan. Niye daytıların kıbrıs kavitlerin bir emniye seri sılın oğulları çizde epitinden kalmatından birden ulak bıkbıt. Tomoru, katarı, açıktırı, John ayta umsa tende tühen üveli kamsı calağın emi bihemni ile kalaklıtına kırbıtıyorum. O hana otom bir heri bir pitekinle çetilbaz olak az ve kemçi onu ol cebekke bir canına bıt çatta bıt yine bir dağla bıt yakka emniyet tuğapak ödehünlerin on küyüslerin vaktinin duran üveli kamını hıcaların bir önüne denge görünü ulattak bitti. Cemil Bey'im kıratıp çok iyi dildi bir cömbütten etapında min Bey'im taslakta türüttak bir taslak Cemil Cem Kolkoz onu canım vallahına ağabey kıttı bir götürebit yaktar sorun yünden bu sığıntırdık otobütüye geldi ki git olan kelbit taslakta ben vallahına avam vallahına vasayına sevdiğe bataktar vanna o temen kolkaska min ağabın vanna kırba hakkın İban İbanoviç'e jonu bataktar Toruk ürehit olanlar bana kabıtta. Amen amala demir ve tuapa otmaz tuan teridin tebridin tuas eti üç separatörleri bana te otürletin kasılkanı koturu omraçından otana uyban olanlar toruk ürehite Ondan onu halayan, onu güdüler etti. Ondan sonra kerkenden naktere demeyeyim, Allah'ına miniyem kötü sabban böyle. Onu o kendileri okurdu, kona harcan, onunla kona harcan, o ağam, uğuz bulan, bu kadar sipte, o tehlikeli, onlara sipter etti. Nar onu, onlara güdüler etti. Evet, miniyem Allah'ına miyin teretebin diyen adırcayılar boğul teller oğlan müdüğü eve miniyecek hepsi. Ondan kalma varan ondan taraftar diyor. Ondan da miyin eve mi oğlan? Ondan bu aktan asap geliyor, ondan manlık niyetket, ondan manlık edilip tamas doğalını sulanı toğmayın ki ortaydı. Onu yeske ki. Onu edeyim anna o kerken kerbetin kendine. Yani tuğatta otur üyerekler vaatlar vallahi. Var üyeler vaatlarında. Onu kendine meylere ülehit yapı olan. Anı meylere Bilgin ızraktırı da oğlama taktar. Otobarsiye oğlama taktar. Onun bilgin ızanlar bu giyon oranlar bu kimdeler, görenler, istenler. Onu o even baraslar bir eveytten. Yoktan onun kendileri kıttı. Even vallahi tastaktan onlara bütün kendine kığıgar bandık iddiaydı. Onun o bilgin göz hasta oğlu ilgi gibi. Ağam Allah'ına taslaka keyin kerken olan olası oları kallaydı. İkiz kerken olan. Onlara iltifat tehana varlar. Çetinli biz taktılar.
Ondan sonra ben uğradım diye kurağı takbitten yolda kayta gönderdiği kanlıları orukku veremeye bütün tutmak etiyekinde kavuğu oğuz sonra ama böyle bitti tuttak vakit tuakka barıtıgar otomatik diye Siri orar Siri korutar tuakka kartı oğuz sonra onu okta oğuz yeter bütün gibi ara namar oğuz baski tuç yeter diye kutusanır Antuan da hoca tuğundan bravolarlar ne Siri korutarçı mantık korutan yerçi onu foto tepis tenge Allah'ın canı kıttı onu bulat bitti min dağını köye vermeden neyde yeden aşağıda eskolatın yerin bitip onu da kastına evden bularken iki karar vakti tutar edeyip o günleri bularına karağından oğulanan ana karar vakti tutar ana o havada yaktarka kütüğü bakata iki karar vakti Mineben iki karar vakti onu itildi bitip İnanın ulardan istemeye baksı yerinbet ecibin kıttalar bir kesire ecibet doğal olan ecibin arın hüddenci anları soğutak yaktarında güzel. Onu da ben kemeler ete olunca o karar vakti kaldı. Bir çelişi günü böyle burada ilk kemeler. Onun mekanizleri kıtta teristen kotonundan suyunu göreriz, gideren tağara, onu kendileri gitti, tengular peki. Geri Ondan da min beğen kendi kıttın, min üdetten çalgamı ki. O öyle deyip bakamdır, batağımın kimden de semeden mekbet, kimden de meğadı mekbet, kimden de sevdik vaktan mutlu dolar bitmekten barıca Miyim barı beğenleri kıtta tepistenge daha amnazka artık tepistenge. O hediye indiriyle tekemete uçakta kıtatın beğat üretin sevdiği beğat taptır idelek olun üretin sevdiğin üretin tapta onunla bu büyük Öterizip sıracan sahibi işe tuva onu öğret tutan hicret yapar. Tıl verirler, Намоловун жалканын игинен терилибит Эдерчат администрацияты председателигар Виталий Егорович Евсеевка. Төгүнен бастабыллах Юрий Гидевич, Иван Романович, Гыттабыллах бие, тылы ветераннара, намулуун оқтақтыра, онна намулуун едер чаттыра. Биге бу организация бит асыньой ыйга терелибита, ол күнтен алаттан Юрий хамны жабут, онна бу 2-нче сүрбе хугга өстер бақсалда турбуттара, ол сылы бардын олыққа келер буланақпыт. İdeyalar bağlar, sıl turputa, sıl var bulana hardı var bulana kahan var köyü var bular. Namuluha ederçata aras kayıskar gülü yıllar namulu uskudugar bebetiger nam seddiğin tuhugar kiin korupiter jokuskayga alas ustarga oğlu bartın bir tümen bir lokan sinergiye oңramut össü üleleyek bitti. Össü ulhan kamsınları tız taharap etken min benim tuzakpıttan onunla bu молодежный администрация эдерчетін адыттан тылбын беремін. Барығын өсі бейте бұл Сағай Республикатыр патриотизм намылығығар ұты көйді бүл көліні тұмнағын сыла арылығытынан итестен арды болтыр. Бақтал.
Знаменная группа. Выносу знамени победы. Шагом марш! Ödük veteranlar bütün bilgi onlara sağlığa diyen halkı yürüyler bırakmaktağı kenseri görüntüler inanır. Сынайкер сөңін жөгелері народной өр ансамблы. Салаятчы СССР культуратын тойгуна, Сағар Республикатын культуратын үтөлі ұлайты Елена Кутукова. Солдатская плясовая. Нёргугун өлкү народный коллектива. Салаячы Сахар Республикасы культуратын туйгуна Мария Попова.
Уральский народный коллектива. Сынаға көрсүң Дуорай Эрден ансамблын. Николай Семенников тыллара Федор Гоголев мелодията. Эргиллеме еқе чурапчым чараға. Салаятчы Саратовская культуратын туйгуна Саргылана Пономарева. Воинской кельперинин бетер кавалера, Советская армия гвардиятын капитана Иннокентий Иванов.
Сегодня Коробейники народной ансамбль. Салаятчы Саха Республикатын культуратын тойгуна Ольга Новгородова. ансамбль. Руководитель Отечественной культуры Республики Саха-Якутия Ольга Новгородова. Илябина Куров чағылған 1902 сыллаққа суруйбот. Қайығыр кен қоғындығар таланақ композитор Андрей Костин мелодиян. Бұрғы сақы жонығар айылған Нороту күйігі сірдәбіте. Сұлыс керейте Норот сүрағар сөнбіте.
Кый жаралгынан куспут кайгар жон өйттен сүппекке доргоннокту кетелер хомогой кохон жон уохотта түспекке ылланар ыре болан көлөлеттен көлөлеге берилен ыллана туруга. Нюргухон народный хор Добун, Дорай, Карабейники ансамбльдар толоруларыгар кайгар. Беги бу ыренан нам улугуттан Саха Республикатаны бары хордарыгар, бары ыре коллективтарыгар өңірі ұйтабат. Бұйылғы көй сәттіуан 5 сылын көрсі, қайхар үренан ұруйтан айхаулан көрсі қайынген.